kan yo jaka hagani kasnong kuliang jang ka union ipen pau ka jang sngongo yakitu baro ibadan benta haga ba penlong ya gani ka gospel concert ka food fest ka bajok ipen pau ka jang sngongo yaki presbytery union yaki district union yaki society bakti balang ka RBCF Shillong RBC SCF nongpo kibla khiet yaki donaskan na ki fan ki jongki bat kibla yarap ru bandi yaki ni donaskan shaki paramansim ngange lengba kata ka jing khiet ka jongpi lengba kata ka jing yarap ka jongpi kalong shibenta hagaman Christian yaki ni kakam ipen pawru ka jing sngongo yaki riushimat kibla yarap de yaki donaskan bat kibla khiet ru yaki la shisha pimla banlek dalade syakate ke mission field ke jongi indai lengba ke jing thiet ke jompi ya ki danaskan kalau long shibenta ke jing dan benta ke jompi ban ke syan ya ke union hagani ke project ke jongka ublei pun ke kru ya pi ipun pau ke jing sngango ya ke balang nongpo ya ke kabala sya ban penankam ya ke toilet nangta ya principal bat ya ki nong penia jong na school hamni ha BP English School nangta ka RVP English School ke blasya un tolong ye ni program